Assalamualaikum подписчиклар. Башлан күніңіз қайырлы болсын достар. Бүгінгі машинамыз Cobalt болады. 2020 işlep çıkarған техпарасы 19-шы. Шумкалар жоқ. Екінші позиция. Кондиционер бәрі işlep tuttu. Полигіміз жоқ, полигіміз бар, чохоларымыз жоқ достар. Балуан кесек болумен состоянияда. Пробег 160 мың жүріп тұрды достар. Ашам реклам еткен неміз юдық бүгін. Сөйтіп yana реклам етіп отырмыз. Клапыл açılған. Başka bir yapma. Ve görünüşler çok kısasına tutulursa. Arkalan göstermem. Bunun bagası 115 milyon dostlar. Qaytılады келişilerde. Azırak yeter etmeye karışmam turada. Maşının zor sasına tutulursa. Bakası 115 milyonla qaytılады келişilerde. Mesela Qarabağ Respublikası Beri Tümende. Telefonla 90 420 035 arkamda televizyon kızıp kalır. Yani görünüş. Ustanı sahiplerse teşkirtlere sağlar orası arkadaşlar. Beyim alakaçık orası. Şimdi şunda maşinimizi satıp alamız. Satıp veririz nakbular. Şunda nelerimiz var, hizmetlerimiz var. Beyim alakaçık ben telefonla Telegram, WhatsApp var. Misafirlerge arkaya çıksa болады. Sağ olasınız, sağlamat bolsun. Şöyle videonu ekleyeyim dostlar.